سڵاوتان لێبێت بینێران بزانین ڕووداو بە جینۆساید ناساندی ئەو کارەساتی بەسەر کوردانی ئێزیدا هاتووە لەلایەن وڵاتێکی وا گەوری وەکو ئەڵمانیا بێگومان کاریگەری گەوری هەیە بۆ قوربانیانی ئەو کارەساتەوە بۆ کوردانی ئێزدی و بۆ هەموو کوردێک. من ئێستا لە هەفتەیەکی تایبەتدا لەگەڵ ماکس لوکس کە ئەندام پەرلەمانی ئەڵمانیای فیدراڵە و لە هەمان کاتە ئەندامی لیژنەی مافی مرۆڤە و لە هەمان کاتە یەکێکە لەو کەسانی کە لە سەرەتای ئەو کەیسە و هەتاکو ئێستا لە کۆبوونەوەکاندا بەشدارە و هەوڵەکانی بەردەوامە بۆ بە جینۆساید ناساندنی ئەو کارەساتی بەسەر کوردانی ئێزیدات وەکو جینۆساید لە ئەڵمانیا بناسرێت. من دەمەوێت چەند پرسیارێکی ئاراستە بکەم. ماکس زۆر سپاس بۆم چاپێکەوتنە. بەڕێستان لە سەرەتاوە لە کۆبوونەوەکاندا بەشدار بوون و ڕۆڵێکی گرنگتان بینیوە لە لیژنەی داواکاریەکان. چۆن پرسی بە جینۆساید ناساندنی ئێزیدیەکان وەرگیرە؟ ئایا هیچ دەنگێکی ڕەغنەگر هەبوو؟ دەنگێ ڕەخنەگر نەبوو، بەڵکو گروپێن جودایان پارلەمەنتوێ بە گرنگیەکە زێدە لەوێ پرسێ نێرین و گرنگی پێدا. هەست بوەیەکی هاتەکردن دەماکو کەسێن دەرەوەی کۆمیتەیە داخوازان بەشداری ڕۆنوشتران بۆ فراکسیۆنان دەکردن. بۆ میناک ئەز وەکە بەرپرسی سیاسەتا مافên مرۆڤ بۆ گروپا کەسکان بەشدار بووم. داکو گرنگیەکە زێدە بۆ وێ پرسێ بێداین. تو دەنگێکی ڕەخنەگر نەبوو. لێم دەکارم ببێژن دەنگێ محافەزەکار هەبوو. دەربارەی ئالیە یاسایی پرسەوە گەلو دەوێ پارلەمەنت و ئیترافێ بە جینۆسایدێ بکە. چما ئەف جینۆسایدە؟ بنێرینە من ئەف پرسیارێکە سیاسیە لێ هەر وها ئەشکەرەیە ji ber ku mezintirîn rewenda êzîdî di cîhanê de li Almanyayê û dema welatiyekî wekî guhdar El-Kaidî di daxwaza xwe de bi belge gotara wê pirsê pêşkêş kir, wê demê wate jînosayd naskirina wê komkujiyê giring e û di berjewendiya welatê me de ye. بەشداربوونی قوربانیان و ئەو کەسانی کە زیانیان بەرکەوتووە و شاید حاڵەکان لە دانیشتنەکاندا تا چەند گرنگ بوو؟ چەند دانیشتن کراوە تا ئێستا و هەروەها ئێستا گەشتنۆتە کرد؟ Das hat mit der allerersten Sitzung des Petitionsausschusses یەکەم جڤینەیە کۆمیتەیە پێشکەشکردنێکۆ ji pênaseya wê dest pê kir ji aliyê bira El-Kaidî ve aniye nav û ev bi rastî civînek bû ku te têbînî kir Almaniyek li vir rûniştibû û nîgeraniyên civakê tîne rojevê. Ew bixwe weke welatiyekê vê dewletê li Almanyayê bû. Ew welatê ku mezintirîn diyasporaya êzidî tê de ye û daxwaz kir Almanya erkê hilgirtina berpirsyariyê bigire stûyê xwe û bang li siyasetmedaran kir. Bi rastî ew demeke girîngê demokrasiyê bû ku nîşan da em nûnertiya êzidiyan divê parlamentoyê de dikin. Li Almanyayê piştre zincîreyek civînên zêdetirên komîteya daxwazan hatin kirin. Piştre komîteya daxwazan bilindtirîn dengên komîteya daxwazan da parlamentoyê. Parlamentoyê ew daxwaz wergirt û piştrast kir. Wate parlamentoyê ragihand divê ev komkujî wek jînosayd bê naskirin. Her wiha civîneke komîteya mafên mirov hat kirin. Rûniştineke giştî bû ku rizgarbûyekê Daişê beşdar bû ku tê de têbîniya wê yekê dikir ku çi qas hest bi wê birînê dike ku wê jînosaydê îro li pey xwe hiştiye. Em dibînin ku çend bihêzin di rastiyê de tişta rizgarbûyên vê jînosaydê bo cîhanê dikin. Van rizgarbûyan hemû tiştê xwe ji dest dan û di dema desteserkirinê yan jî di dema zîndanê de û kuletiya wan ji aliyê dewleta îslamî ve. Dema dewleta îslamî êrişî wan kir, êrişê şaristaniyê kir û ev kesên rizgarbûyî behsa berevanîkirinê li şaristaniyê dikin ku divê bi kûrtirîn hest rêza me bo wan hebe. دەمەوێت بزانم ئامادەبوونی ئەو ڕزگاربووانە چەند گرنگ بوو بۆ کۆبوونەوەکانی لیژنەی داواکاری؟ Ich glaube, diese Anhörung hat nochmal... Binêrîna min amadebûna wan gelek bi zelalî nîşanî hemû grûpên parlamentoyê da ku ev pirs çi qas giring e û gelek giring e ku em berdewam pirs dikin ku tê de hewl bidin zemîneyeke siyasiya hezbî bi dest bixin. Belku ev pirseke ku divê hemû bi hev re hewl bidin û bigihin encamê û berpirsyariya xwe li beramber wî xelkî nîşan bidin. بەڵێ ئەی بۆچی دەبێت چاوەڕێی ڕێوشوێنی یاسایی هاوتەری بن پێش ئەوەی حکوومەتی فیدراڵی کۆمەڵکوژی داعش بۆ سەر ئێزیدیەکان بە جینۆساید بناسێنێت؟ بۆچی؟ Deutschland hat ja eine sehr Li Almanyayê desthilat hatine cudakirin ku tişta li cem me giring e têgeha jînosaydê têgehekî yasayî ye. Ev tawaneke tawanbarî ye eger tu bixwazî tawaneke tawankarî ye ku ji kuştinê jî xirabtir e.
جبر کو هر دم جه عالی دادگهان و بریار لسر تیداین. گرینگ هم چاوره بکنو بزانن گلو دادگه وی وکه تاوانه که دناسه یا نه. او بریار دادگه لفرانکفورتی چه بو و اف جی بنامایه که دا کو پارلمنتو لگور وی بریاره ناس بکه. باشه ایکی او بریاره دادرید؟ Ich hoffe, es ist bald soweit. هیویدارم وان نزیکان چه ببه؟ از پشت راستم کو ام وکه پارلمنتو ده چند مهم بیده تشتکی بدست دخنو. او جینها گلک بلزه بو پروسین ده پارلمنتوی آلمانیای ده. اوکی. بله، ئاگادارن داوای ئاوەدانکردنەوەی ناوچە ئێزیدیەکان لە باکووری عێراق دەکرێت. ئایا ئەڵمانیا پشتگیری لەم کارە دەکات؟ Gibt es auch Gespräche darüber? Also Deutschland ist erstmal wichtig, den Frieden. جبو آلمانیای ده دست پیکه ده گرینگه بو پیکانین آرامیه لنافچه نزدی لعراقی و ام دزانن کو لوا نافچه ناشتی و آرامی نینه. ما بس دام او کو ریکفتن آمیا شنگاله هیا. لی او ریکفتن جعالیه همو آلیم پیوندیدار و نایجی بجی کرن. بو آلمانیای گله گرینگه همو آلی پابندی وی ریکفتن نامه بن. هر چند او ریکفتن بی بشداریا ایزدیان لنافچه هات گرن. او جیوه پرسه چه دکه کو ام چاوا دکارن ناشتیا دم دریج لوی داره مسوگر بکن. آلمانیا لور چالاکه و آماده جبو پشتوانی هر وها آماده بو پیوندی کرنه و پیکانینا گوتو بیجه لسر وان پرسیاران. بگومان آلمانیا تو ولاتک وکوه آلیکاری پیشکشی باکور عراق ناکه. هر وها آماده آلیکاریا زیدتر پیشکش بگه به تایبت بو ایزدیان. دەتوانین بڵین مانگی ئۆکتۆبەر پەرلەمان ئەو کۆمەڵکوژیە بە جینۆساید دەناسێنێت؟ از باور ناکم وها بلز. پارلمنتوی آلمانیای هر دمکی پیدوی بگلک دمه. ام خودی فراکسیونن و گروبکه هف پیمانن. ام هول ددن دنا فراکسیونان ده. بلز کار بو بکن. از لگل چندین اندامان ده پارلمنتوی ده ده گوتو بیشه دمه. وها هستکم کو گلک بلز کار بره ودچه. هیوی دکم اموان نزیکان وی کاری انجام بدن. ماکس لوک زۆر سپاس کە لەگەڵماندا بوویت. زۆر سپاس. سپاس. مێشێک مەرسی بەلای ئێوە مشتەڵێم زۆر سپاس کە لەگەڵمانە بوون.